Porlok ki baju kersan ki bidu kejongi na kapor sasisin menta kasngi ngkwa banyalam ya pi bat kumju ya kini ki porlok ki jonga ki bangi dia trelang na ka benta ban let penjat hat yala jong shipor hakaway na ki natural swimming pool ki ba paunam ba bat ka ba itna dadu kata-kata ka ba nong na Southwest Khasil District. Kumbang jupun kenmau ya pi na kapor bakari ke jongi ke dikari ka ba ulai ula kerku kerpang hadu kata-kata te kumta ali ngenya sikilang ya kene ka video ro mentakasni. Kini ki perlok ki jonga kilas ngomuja hadu kata-kata bat kala pelong yang iru bangin sa kamslem banya kapor kabengelabu. Kini kejaka kala penjat hat shisha hadu kata-kata bat kumban ong bangim kwa bani pasyu syaki yang ki jongi namar kini kejaka kada bas bat kada penjat hat shisha ya ki jengmot ki jeng perkat ki jongi. Dan rai nomor bakapor kalau janmit ngimban se mengihaban wan pai no beran banit pai pat syaki jaka ke bani itmu. Kumta perlok ada ke internet ya gani ke video ngobha share like subscribe bat komen na kabenta ki wei pat ki video ki bangin nang pen ijapi kum kajing aimen sim bat kajing kersan jumpi ya ki video ke jongi. Gini ro kala enjoy. Manu ko kawan sini pun ini. Ini nyelam cekene jaka. Kadi ke jaka bebas.